Prime Minister Narendra Modi की इम्फाल अमसुंग चुरचांपुर खोंसद चुरचांपुरदरी पुमसाई साइरी BJP MLA सिंह पेन पेनरे Prime Minister Narendra Modi ने मणिपुर की इम्फाल अमसुंग चुरचांपुर थास की तरह हुंदोइते लाक्तुना प्रोजेक्ट क्या संगारगा प्रोजेक्ट क्या मन ओरे युम तमनवा थौरांग तौरिंगे मरक्ता चुरचांपुरदरी खोंसद असिगा मरी लेना लंबीदा खाब संबल थुदेख्रे अमसुंग थेंखिबा बैनर सिंह सगाइख्रे अमदि पुलिस का मियाम कन बुनखरे प्राइम मिनिस्टर की खोंसद मपुंग फनना तुआन तुआन थबक सिंह लाइगांगना अमदि मरी लेनब सिंह लखोलक्त्रिंगै खोंसद असिगा मरी लेन चुरचांपुरदि थासुगी तरागा निथु अमसुंग तरा हुंदोइदा जमी स्टूडेंट फेडरेशन स्कूल कॉलेज पुनमक सुति लौथोख्रब मतुंगदा ngarang numidang miam akan birang horakibane चुरचांपुर पुलिस तगी किलोमीटर 5 चलगा लैबा पियर्सन मुंदा प्राइम मिनिस्टर लाक्पगी लंबीदा खारिबा वागी संबल सिंह नहा सिंह हौरक्तुनु थुदेगलगा मई थाबग लोइदना संबल अदुद तिंगलिबा बैनर अमदि पेस्टुन सिंह सेदलगा मई थाखि थाउदो अदुगी पाउताबग चुरचांपुर एसपी अमदि डिस्ट्रिक्ट पुलिस की कंगबु लाक्तुना इरांग अदु लाक्सिननाबु होनरबसु मियाम अदुना मांगता खनबेगी थाबक सिंह सथखि पुलिस अमदि मियाम की मरक्त कन मुकनरकपदा असो अपनदि यावखि हेरि प्राइम मिनिस्टर लाक्पगी थौरम पांगदोकदब मफमदा थंबा अहांगबा कॉफिन सिंह नुमित खरनी की मवांगदा लौथोकलुरबा मतुंगदा खुलाई पाइब लुक अमना किहलकपदगी नौना अमुक सारग थमखिबने अदुबा मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स तगी अगन इंस्ट्रक्शन लाक्पदगी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन मरी लेनब सिंह वरी सानरबा मतुंगदा कॉफिन सिंह दो अमुक हना लौथोखिबने पावगे लेखुन सिंह फोंदोरपगी मतुंगिना कॉफिन सिंह दो लौथोखिबगा मरी लेनना ngarang irang adu thokibane hari official oiba sabsaba paudi phamngamdri Manipur amukta takidriba thawdo amada Churchampur Prime Minister Narendra Modi lakadoriba khongsat asiga mari lena Zami Student Federation ZSF na mafam asida leiraba school amasung college punamak September 12 amasung 13 da suti lauthokre Education Department ZSF the thokpa public notice amana hai Prime Minister Narendra Modi na Churchampur lakadoriba khongsat amasung mari lena security ki protocol amasung atai Shinba lang bagi thabak sing sa thabagi tangai phataba leibana Churchampur district ki manungda leibi school amasung college punamak September 12 amasung 13 da thonglon gani hari ZSF na samsilaktiba khongthang sina mairoisang singna mapung phana mating pangbirakani haibigi thajubla hari Prime Minister ki khongsat asiga mari lena ZSF na Churchampur district ki school amasung college punamak suti lauthokiba asiga mari lena Manipur lenga ki education department ki mari lena ba sirol amata thulak palaithi ZSF na Churchampur lokhalagriba khongthang sida Manipur government ki education department ayaba pibra haiba wang sing miyoi kya digi laki government ki school college sing amasung government na recognition piraga hangiba school college sing da asiguma mairoi rup amana tawningbada tawba manba thabak singsa tharakpada government na yengduna laigudoribra hangarakle thajanenga oiriba paw mana hariba Churchampur irang thoktingai ki mamangda ngarang thil pungani rom tarakpada miyam gaiba mifam ama Churchampur pangthokhi suhaidi hariba mifam adu saruk yakhiba singna hanaki prime minister ki khongsat asigi khudong saba makhoi makhoi gi lusing mani haijaba mi khrana maranai kana na yengduna union lenga ka laktuna duna thabak thoram sing pangthokna bahonare maramasina tuibong gi peace ground sangpam da leiba wall of remembrance da thamlamba ahangbu ku singlak thon khre oidana me huming lisingani ga kungo humdoi digi satharakhi balana sigi manungda laikhidraba miyoi Marfuga mapan kita makal amatigi competition pina bigo pam yaudri happy lojana thasi ki tara humdira prime minister na wangang da miyam gi mipam pangthokpamda saruk yana bi kita mak Churchampur gi khunja amamda naminini gi kusuman pi gani happy gi wapam phongdorakle haiduna yaning da ba phongdok nake mipam asida Churchampur da leiba tuan furup singi CSO lusing musingna district asigi miyam gi aning ba apami gi meyokta yunalenga kusamna duna makoi gi kanana ba thabak tawgadore haiduna asaba phungtokladuna matungda ngarang numidang ki thodok singa si district asiki mafam ahum asida mathang thok hawrakibane hari khosaunaraba miyamna wall of remembrance ta thamduna Prime Minister Narendra Modi unanaba thawrang tokiba ahangba ku singa du karigi damak lauthokibano haibu wahang hangladuna lana sigi manungda laikidaba miyoi singa du gi muchinba ku singa du wall of remembrance thamgadabane hanisu demand toki aduga Prime Minister na wangang lagadaba mifamda saruk yabu khunja singda naminini gi kusuman pigani hairakliba wapam asisu Churchampur district ki miyambu CLP duna laibi yabu khunja sing oina urakpani haiduna su akan mamong yaning daba phongtoki adumaina mak khosaunaraba miyamna
khongset asiga mari leidana semga sakali bising thuga yan khaiduna mai thapa horakpa amaso makhoi bu lakshin nabagi dama combined force na angam pambai puthoktuna hona khiba aduda nakalani gi marakta aso open yawgi paulai khidi amaso thawdok singa dugi dama mi phami pun tawbigi paw so official oina phangmangam khitri gari amaromdana Touramle Town General Headquarter Oriba Zami Student Federation ZSM ki mekadigi ngarang thukiba public notice amagi matungina District Prime Minister Narendra Modi lakadaba khongsa kamari naina mathau taba thorang sing lokana begi dama Touramle District lebi school amasung college sing hayengdagi haibadi ngasidigi hawroduna tha sigi tarahomdoi phaw numini suti oigani haiduna so lakthokraba leirabani BJP ki MLA sing ipen penadre Crore lising tereka saungan fugumari ke project sing orek yum tamgadori amarom dana summit amasum azit na Touramle satu na MLA sing una khari thasi ki tarah homdoi Manipur lakadori bi India ki Prime Minister Narendra Modi na khongsa sida kari thulaga wa haina BJP ki MLA sing pukni wokal langthakna ba mi pai thawai pokna rubaki mathakta Prime Minister na mafam kadai kari project scheme singi orek yum tamgadori bro haibigi matana BJP ki MLA singa kari guma mata tanaram dabada BJP ki MLA sing penadre hedi English singa niga kungu homdoi gi me ahumdagi tholakiba Manipur gi irang singi hek horakpadagi matam sangna Manipur laktun irang sing waroisin purana ba Manipur nong mata oirabasu lakidraba tungda handakta Prime Minister Narendra Modi na Manipur lakatori basigi matangda pauksi amana BJP ki MLA kya gi mot lawada MLA amana hai Prime Minister Narendra Modi na thengna busu thengna Manipur lakpata taram oi tawdabu Prime Minister ki Manipur ki khongsa sida mangna project scheme khara sangaram laga amsum project scheme khara urek yum tamlamba khaktana di Manipur miyam ki apian ba oiro hena palladuna sahi ani makhai phajila kadoraba Manipur ki irang sida hauzik pawbada Manipur ki miyam na tang du leitana hingma ngamdri miyoi kya laikhidrabani miyoi kya thiba khangdana leiribani miyoi kya mayu meki thadona duna relief camp singa awaba punsi mahing leiribani hauzik pawbada national highway singa free oina maite amasu kuki singa satoksin taungnaba ngamdana leiri herakli Prime Minister Modi ki Manipur khongsit mahakna sangaram gadoriba development project scheme singa masum nauna semga sagana begi urek yum tamlam gadoriba project scheme singi matangna Prime Minister state asigi BJP ki MLA amataga tana biramba laiti BJP ki national leadership su tana biramba laiti haiba wafamsu mahangna thamlakli Prime Minister na urek yum tamgadoriba yamlaba project scheme singa dugi matangna BJP ki MLA singa karigumba khradi tana biramba phabani haiba wafam thamladuna Prime Minister ki khongsa ki mangoina na Imphal mangjauna lakliba BJP ki North East in charge Samit Patra amasum Manipur ki in charge Dr. Ajit Gopa Sandesh BJP ki MLA singa karigumba wafam amat khanganba amasum tana bas tawde nauna semga saganaba ki dama urek yum tamgadoriba project scheme singa duna afaba amasum miyamgi penagadaba ngaktu oiramlabadi phai kariguma maduda furup kangrup amagi miyamna pamnadaba amasum furup amagi mayokta leiba project scheme yoramlabadi maduna leibak irang hena thoknabigi masa ohelakpa siyai heba wafam phongdorakli mangna hai Prime Minister Narendra Modi na Manipur ki irang asigi manungda matam kuina laktraba matungda lakdiba khongset asida kari karamba wafam sing phongdoklamkadagi haina Manipur ki miyam hauzik khorang na ngaina duna leidibani kariguma Prime Minister ki khongset asida makna phongdoklamba wafam da miyam na pamdaba wafam yaurakpadigi miyam ihokhoroklabadi ahanbada tainarakadoribasi BJP ki MLA singdani haiba wafam phongdokladura makna hai Prime Minister ki Manipur ki khongset asigi matang tangai phadana BJP ki MLA singa tana duna Manipur miyam ki aningba apam ihul khangna thaba paikhat haninge dobo ngasi phawbada BJP ki MLA singa kariguma wafam amata BJP ki national leader singa khangalak pleithri BJP ki MLA singa kariguma amata tanaramdana civil society organization amasum bureaucrat kharaga tanaraga hekta tawsinma manba mawong asida BJP ki MLA sing penadabigi sang hengalakna bagi masa uhale haiba wafam MLA aman phongdokri BJP ki MLA singi assembly constituency ki manungda leiba BJP ki worker amasum miyamna Manipur hauzik phawbada national highway ningthina hangduna miyamna aki akhang leitana satok jasin yadana leiribasi hana ihanana basu honadana Prime Minister laklaga kari wafam hairamgadoribano haina wangsu mahangna hanglakli Prime Minister lakringaida lambi asi hana miyamna free oina satok jasin tawba ihanbiu haina MLA singa pressure pirakpada khumpham khangdri haina palladuna Prime Minister ki Manipur khongsa sina Manipur ki irang asigi sapsaba waroisin puraktuna miyamgi ihul khangna nena ta phium amaso state asigi sakwa thorang ki thabak sing paikhalakna bagi
थौरांगसिंग पाइखलमलबदि मियाना प्राइम मिनिस्टर बु थागनबा लोइनना बीजेपी पार्टी की अफब ओइगनि अदुम पाइखलकपसु ओइसनु फोंदोरकले मणिपुर नेना ताबा फिबम अमसुम सखत पुरकपग लोइनना इंग्लिश सिंगनिगा कुनगा तरेत की हौगलकपदा तरा हुमदोइ सुब मणिपुर लेजिस्लेटिव असेंबली की मिखल मतम नक्सलकपग लोइनना मणिपुर की मियामना बीजेपी द थाजब अमसुम नुंगसीब ओहेनबगी थबक सिंग प्राइम मिनिस्टर की मणिपुर की खोंगसद सिदा पुरक ओइसनु हाइना बीजेपी की एमएलए सिंग अदुना पाउसी अमद फोंदोरखि करोड़ लिसिंग तरेक सहम निफुग मरी के प्रोजेक्ट सिंग ओरे इम तमगदोरी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने सेप्टेम्बर ता हुंदे मणिपुर लाकदोरी खोंगसद सिदा सौरागना रुपा करोड़ लिसिंग तरेक सहम निफुग मरी रोंग सेंफम ओइगदबा प्रोजेक्ट सिंग ओरे इम तमगदोरी पावगी लिखुन सिंह हाई ओरे इम तमगदबा लुपा करोड़ लिसिंग तरेक सहम निफुग मरी सिगी मनुंगदा लुपा करोड़ लिसिंग हुंग सतुक निफुग तरेती अर्बन एरिया ड्रेनेज सिस्टम अमसुम सेमजिन सजनबगी दमा सैंक्शन तौब प्रोजेक्ट सिंग अपन सेंफम असिगी मनुंगदा लुपा करोड़ सौंगागा यांखैना स्टेट असिगी तुआन तुआन मफम सिंग पाइखलकदबा मणिपुर इन्फोटेक डेवलपमेंट प्रोजेक्ट सिंगी दमा सैंक्शन तौरी लुपा करोड़ चामग निफुग निथुना मणिपुर की मफम अपन सागदबा वाकिंग वुमेन्स होटल सानब सैंक्शन तौरी लुपा करोड़ चामग मंगाना सिंगी डिस्ट्रिक्ट सिंग यावना मनुंग हंजनबा मफम सिंगदा सुपर स्पेशलिटी अमसुम हेल्थ केयर की फैसिलिटी सिंग संग सगनबगी दमक्तने लुपा करोड़ चाहु कुंथ्रागा तरे की सेफमना नेसित सामसुम NEC की मखारा पैकेट कदब प्रोजेक्ट तरा अमसुम करोड़ लिसिंग अनिग समनी गो हुंफुगो हुमदोइना नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट मंगागी थबकी दमक्तने हाइरि संबिर अमसुम अजिन सुसापुर सतुन MLA सिंग उनख्रे था सिगी तरा हुंदोइना मणिपुर लाकदोरिबा इंडिया की प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की खोंगसद असि माय पाकना इंग्लिसिंग पांगथोक ngamnaba बीजेपी की नॉर्थ ईस्ट कोऑर्डिनेटर समित पात्रा अमसुम बीजेपी मणिपुर की इंचार्ज डॉक्टर अजित गोपसादे नागचुचापुर सतुना मफमदुर सेमग सगलिबसिंग हक्थेंगना यंगसिनबगा लोइनना कुकीजौ की MLA सिंग अमसुम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिशियल सिंग उनदुना वाफम क्या खनख्रे हाउकिबा युम सगेसा नुमिता दिल्ली दगी इम्फाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट थुलकिबा लोक सभा की MP सु ओइरिबा समित पात्रा अमसुम राज्य सभा की MP सु ओइरिबा डॉक्टर अजित गोपसादे ना इम्फाल की थंबाल संगनेंदा बीजेपी मणिपुर प्रदेश की प्रेसिडेंट अधिकारी मिम सादा बीजेपी के MLA सिंग अमसुम ऑफिस बेयरर सिंग उनरब मतुंगदा इम्फाल होटल बीजेपी की समिनरिबा अलायंस की पॉलिटिकल पार्टी सिंग नेशनल पीपल्स पार्टी अमसुम नागा पीपल्स फ्रंट्स की MLA सिंग उनखिबने ngase yuk susampura by road सतुना कुकीजौ की MLA सिंग अमसुम सुसापुर की डिप्टी कमिश्नर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस यावना डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिशियल सिंग उनखिबने इंडिया की प्राइम मिनिस्टर इम्फाल की कांगला अमसुम सुसापुर की पीस ग्राउंड पांगथोकदोरिबा मियाम की बिफम सिंग असिदा मी मतिक साना तिलहंदुना मियामना सती ओइना निंगथीना माय पांगना पांगथोनबगी दमक समित पात्रा अमसुम डॉक्टर अजित गोपसादे मणिपुर मंगजुना लाखिबने समित पात्रा अमसुम अजित गोपसादे ngaranuthul chuchampur की इम्फाल हलगलबा मतुंग बीजेपी की एक्स मिनिस्टर अमसुम पार्टी की थपुर अम सीनियर लीडर खरगी युमद सतुना उनखी हैना पावबन सुमखतारी और मणिपुर के ललक मोदी की खोंगसद सुसामपुदन रुपा कोटी लिसिंग तरेक सहम हेनबगी फाउंडेशन कंगलादन रुपा कोटी लिसिंग अमगसनी हेनबगी प्रोजेक्ट संगागनी अपुन बपाव लेबासी की प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी था की तरा हुंदुन मणिपुर सोजन लागलगनी मान स्टेट से लाखो मतम अहानबो ओइना सुसामपुर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर लेबा पीस ग्राउंड अमसुम स्टेट कैपिटल इम्फाल कंगलादा पांगथोकदबा मियाम तिनबा थौरम सिंग वा ngangadori हौजमकी ओइना प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने स्टेट से लाखपर करी करम प्रोजेक्ट संगारमगदगे मदी ओरेग युम तबलमगदगे हाबी सब साब अमा लखोक्त्रबसु ngarang nungthildगी होन इम्फाल की मरुइब मफम खरदा माक लाखपग मरी लेना बिलबोर्ड सिंग थेपौख्रे हारिबा बिलबोर्ड सिंग अदु इरिबा वाहि सिंगी मतुंगिना सुसामपुर की पीस ग्राउंड पांगथोकदोरिबा थौरमदना लुपा कोटी लिसिंग तरेक सहम हेनबगी प्रोजेक्ट सिंग ओरेग युम तमलमगनी दुगा कंगलादा पांगथोकदबा थौरमदना प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने लुपा कोटी लिसिंग अमगसनी हेनबगी प्रोजेक्ट सिंग संगारमगनी हारि स्टेटस द मैते अमसुं कुकी फुरुबनी की मरकता थोलखिबा इरांग असि की मनुंगदा फुरुब अनि की मी सनी हेन सिक्रे अदुगा मी लिसिंग हुमफुरो मयुमदा अंजन ngамदुना रिलीफ कैम्प सिंग दलांजेन दुना लगी इंग्लिशिंग अनि ग कुनगो हुमदोगी मे अहुमदगी इरांग असि हे खरकपदगी लेबा असि की प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी बु स्टेट सित लाक्पियो अमदि मपांद लेबा बीजेपी न तब तुवान पॉलिटिकल पार्टी सिंग लुसिंग सिंग यावना मसक नायरबा लेबा असि की मी क्या मना मणिपुर सदन क्यारगा हायरगा लाखिद्रबा मतुंग था असि की तरा हुमदोदी मार्क सोदना मणिपुर लाकने
माकी मणिपुर की खोंगसद असिग मरी लेना स्टेट की कैपिटल इम्फाल की कंगला अमस कोकी फुरुप सिंह नमना खुंदारी चुरचांदपुर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर लेरिबा पीस ग्राउंड पांगथोकदबा मियाम तिनबा मिफम सिंगदा वांगांगदोरि ngarang tidim road amadi Kaisampat junction gi mafam khara Prime Minister Narendra Modi na September 12 da Manipur da lakaduriba siga mari leina asoba billboard sing thet phaukhre billboard sing adu idi ba warol sing gi matungina Bikshit Bharat Bikshit Manipur hai dur makna lakun tamna ahan boina Churchampur ki peace ground pangthokadaba miyam tin ma thoram aduda lupa koti lising tereka sahum henbagi development project sing gi urek yum tamlamgani aduga Kangla da pangthokaduriba thoram duna lupa koti lising amaga sani henbagi project sing makna sangaram gani hari Prime Minister Narendra Modi na Manipur da lakura sangaram gadaba project sing asi kari no habi sapsana khangre adubo unofficial eba pawda mantri pokhi da sabal loiraba civil secretariat Manipur Police Headquarter amadi Delhi amasum Kolkata gi Manipur Bhawan sing gi nauna sab blok sing sangaba yawgan hari Churchampur pangthokaduriba thoram da lupa koti lising tereka sahum henbagi development project sing gi ora yum tamlamgani haribasida karyakrama project sing no haiba mek sing na phongdorak palitri paikhalakaduriba project sing asi Churchampur district khaktagi oigadori bra natragana atop state asigi district sing gi yawbra haibadu khangbaletri adu Narendra Modi na lakpada makna paikhalamgaduriba project sing asigi manungda maru oiba benefit sing ni haiduna billboard adu ira yawri Maru and a working women's hostel PM demands Manipur Infotech Development Project Delhi Amasum Kolkata gi Manipur Bhawan Singh Ekalbya Model Residential School Amasum Smart City Mission gi project singna state gi miyam kana phungangani haidi PM gi Divine gi makhada sing gi district mangada super specialty health care gi khudongsa phungangani swari RJD worker kap to na halamli Patna ki Rajendra Nagar terminal manakta masakang da buklai pibisina RJD ki worker manumin kap to na halam lehna police na phone gokre laikidra ba mi edu ki maming Rajkumar Li Alarai kawi Baisali district ki Ragopur dakin haina makhoi na phone thokli hairi tadala sum mem na thamjagi du aus ko nitip mem paus matasal sinjarage masum khata banoba update mem puna ngai mina sena channel skim mekeri gi mem pham makhata na thamjari